Zahwa, Adol Zahwa, Rido, Noval, jadi yang ada di sini Nindi, Rido, Noval, Gilang, Gilang nggak sekolah. Kiki ya dok, Olin, Kiki. Jadi kita minta untuk penyerahan santunan anak yatim misalnya berapa orang. Yang pertama minta ketua urus masjid itu Bapak Iswardi untuk bisa memberikan santunan. Terima kasih ketua. Jadi kepada Olir Tegar apa? Eva. Akbar. Kalau untuk penyerahan santunan kita minta berupa jorong untuk bisa memberi santunan anak yatim kita. Oleh Tegar, oleh Terima kasih Pak Jorong. Silakan duduk berada kami. Kita silakan duduk. Selanjutnya Tasa, anak kami Tasa, Nikita, Rizky, untuk penyerahan santunan yatim berikan kepada guru kita, beliau dan Guru Yusra.
Terima kasih Ibu. Jadi keberadaan kami disilakan duduk. Untuk selanjutnya kami panggil anak kami Wawan, Kaila, Putri, Bintang, Bubul, Bubul, Andre, Hafiz, untuk penyerahan santunan yatim berikutnya minta kepada Dajjal. Terima kasih. Dajjal diminta kepada anak kami untuk kembali ke tempat. Selanjutnya anak kami Nazifah, Zaido, Dado, Gio, Suka, Zakia, Tika, Ufron, saya mulai. Habis. Marsa. Untuk penyerahan santunan untuk yatim berikutnya minta kepada bendahara kami, Iswadi, Terima kasih Pak Iswandi. Kemudian yang hadir anak kita berjumlah 20 orang yang bertepatan hadir. Jadi terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan santunan yatim, mudah-mudahan buat mereka bermanfaat. Jadi buat yang lain mengenai pengurus, jadi tolong sampaikan mulai dari visual. Jadi anak-anak kita yang tidak berkesempatan hadir kini, jadi dimintanya datang menemui pengurus.
Syekh Iman ya. Jadi mungkin itu acara kita pada malam hari ini. Jadi ambo yang membuka dan membawa acara banyak khilaf dan khilafat. Jadi banyak salah. Untuk itu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lebih afdalnya acara kita pada malam hari ini, untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu atau dipimpin oleh beliau Tengku Yusra. Mudah-mudahan apa-apa yang kita telah laksanakan kepada bapak dan ibu-ibu yang telah merencanakan, melaksanakan sehingga terlaksana acara kita menjadi amal ibadah buat kita wasamudanya. Amin, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤياته ومرافقته يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عنا روح سيدنا محمد وأرواح آل سيدنا محمد تحية وسلاما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن اللهم إنك